Sakale sokami bhajumes pinta jojalapa jemasi ale namaskar do. Thauyagu tho khalabala jajole chikpinta lasku siana chana. Thauyagu khalabala jajole Nepal deya na jama Christian jagate taska hanibama Pastor Dr. Mangal Man Maharjan Gurba China Panti Vegata Chisa lasku siya. Gurba chita lasku sudo tho jajole. Yoko suba. जजलपा दो जय मसिना दो जय मसि जजलपा थौयो खलबल जाजो छिसा न्याकिन्या छि गुलिना सोकमी भाजुमेज पिन दो वेकअप पिन्छ छिटा सुया चंगो दो वेकअप स छिगु खन्यना चंगो दो अले सक्सुनिटी अले छिगु ठो जाजो निति नचका छि नेवा भाषा प्रार्थना या वो प्रार्थना चाहिँ जी नेजाकी गुरुबा हस स्वर्गीय चनादिमा परम प्रभु परमेश्वर छिटा यकोको सुहा बियाचना ठोइले जिपे छप्ने चढ्ने व्याचना गुलिना जिमसा थौयागो ठो खलबला थौयागो ठो ज्याजो निचिया के तेनागो दु हनिबा गुरुबाया त जिमुगु दथि हयादी गुदु उके लागि यको सुभादु थौयागो ठो खलबला अले थौयागो ठो ज्याजो नेना सोया अले सकले मनोतेस आशिष क्याफे मरका बिन्ती प्रार्थना यासे अले जिमतना ठो खलबला या लागि आशिष ब्यादिस फुक ज्याजोले छि प्रभु हे तालका दिसरका बिन्ती प्रार्थना यासे आशिष फनाचना येशु प्रभु या नामे आमेन लस्कुस दो गुरुबा थो ज्याजले छिटा यको सुबास थौकने छि छुयान चना दि थौकने यो छु जीवन गु कथा हना चना दिएको दु निनि सुजा अनुसार चर्च सेवा संगति वाखा ज्या उना चंदु मु ज्या छिसा थौकने मडेको मगाको ज्या छुके छिसा थौकने याना चन्थन छिउठो इसाई जगत जीमा अथवा नेवा ते दथि जीमा उके लागि छु मेउ ज्याजो नेजेका दिएको दु आयाना च लगातार अनुसार चाहिँ नेपाल मण्डले नेवा भाषा प्रवचन त दु हजुर अथे निनिसु ज्याख अनुसार चाहिँ चर्च संगति भन्यो अले लाइभले चाहिँ किताब चाहिँ हो हजुर जयराज यको सुहादु अले थो नेपाल मण्डले छु टिभी ज्याजो नेजेका उ खाना दिला वो छुबार वइ अले गुलबजा वइ ठै गुरुबा वो हरेक शनिबार सुते 6:30 बजे हजुर नेपाल मण्डले वइ सकले सोकुमी भाजमेज पिन्ता हनसका इना पेना छना थना तस्का हनिबा म गुरुबा छिउ दथि दि वेकला थया दिला वापत्तिक शनिबार खुनो सुथे 6:30 बजे निसे थो ज्याजो नेपाल भाषा नेवा भाषा वेकला वचन बियादी गुदु सुयादी गु लागि हनसका इना पेना छना आ छि थौयको थो ज्याजोले छिपि नेज्या तेना छि नेज्याकी तेना गुदु थौयको छिसा छौ खण्डया द छको चाहिँ छिसा भिडियो सुए अले वो खण्ड यो पाके भिडियो सुया उके यो छौ निगो जि छिता नेसा यातेन गुरुबा थो मर्कुस 1 अध्यायको 9 निसे 11 पदयाको छौ छको छ भिडियो सुए अबले येशू गालिलियाको नासरत चाल अले योहना वेकयात एडन खुसी बप्तिस्मा बिल लखा ठा झाबले वेकल स्वर्ग चाला वंगु वो पवित्र आत्मा सुकु भटु जिया थपाके क्वा वया चंगु खन अले स्वर्ग थते ढका धया हगु स ताल छ जी यो मकाय ख छ खना जी तस्क लैता गुरुबा नकतनी छिसा सोइगु ठो किपाले हजुर छु नेसा छिरा जि नियन्तेन गुदु ताकि छिपी छिरा सोया चोपी अले ठोन्यना चोपी सक्सिना ठुके यो बारे वेकअप छन थ्रीमा नकतनी थाने छिसा सोइगु किपाले प्रभु येशू बप्तिस्मा कया दिला अले जिता छको मने वया छंगु नेसा बप्तिस्मा थइगु छुख अले ठो छुके छि ख गुरुबा बप्तिस्मा रह्यो चाहिँ थो येशूको बप्तिस्मा कया दिले समय अनुसार जिसन ट्रेगा कामा चाहिँ पुरा परमेश्वर ज्याय लागि समर्पित थौ जीवन समर्पण याना आ थौ निसे हजुर परमेश्वर ज्यायाहरु छौ पूरा समर्पण त केन्यो लागि न ख अले थन परिस्थिति अवस्था हो जो घटना अनुसार न परमेश्वर न पूरा येशू ख्रीष्ट पवित्र आत्मा बिया चलेना दिउपट्टि ख थन्ता छ खण्डु
कारण ची छौ टाइमल लासे छौ पूरा प्रभु जाय लागि समर्पण तै ची खा ए छौ छिसा थो बप्तिस्मा क्या रुका चाहिँ आ छिपी प्रभु निम्ति चाहिँ छौ जाय लागि तयारी जुला तका चाहिँ छिसा ठिका चाहिँ जाय मान अब थौंकने छिउ अनुसार खलाबले चाहिँ पाप पाखे पूरा सिना नो जीवन कया परमेश्वर लागि मयापट्टि चाहिँ खास बप्तिस्मे अर्थ ख हजुर तर ख्रिस्टले पापी मोहो हजुर ख्रिस्टले परमेश्वर ख एन साना मनुष्य त केन्यो लागि पूरा थौ समर्पणता प्रभु जाय लागि गुपति प्रोग्न परमेश्वर पिताडा मतलब बुवाना छ आपत्ति जाय लागि पूरा समर्पण याना जाय लागि छौ डिसिजन निर्णय वो केन्यो लागि न ख तर आ जिउ थौंकने खला ताज चाहिँ जिउ छौ पाप पूर्ण जायो पूरा वो टोफिका आ नोपटी जीवन मना जिउ प्रभु सेवा हुने लागि समाज केन्यो लागि जिसा बप्तिस्मा काउ ख यो के कसो भए तस्का ची सकले सोकमी भाजमेज पिन्ताना जिता विश्वास त चिकिन्छ वेकला तहादीको लिसाले चिकिन्छ ठिका दिगु दु एखसा येशू परमेश्वर ज्यान अथवा परमेश्वरीय का ज्यान बप्तिस्मा क्या मागु कारण चाहिँ सुजी व नथिङ दैट इज नो परमेश्वरीय का जुसन परमेश्वर ख खास येशू ख्रिस्ट एनो साना छौ पूर्ण समर्पणता मनोते त केन्यो लागि न और निर्णय केन्यो लागि न परमेश्वर जुसा न प्रभु येशू ख्रिस्ट बप्तिस्मा क्या दिला छारास प्रभु येशू ख्रिस्ट तया दिला गुबले बप्तिस्मा बिमा यूहन्ना जिगन बप्तिस्मा बिजु बिमजु हजुर छिकपिनसँग द बप्तिस्मा बिमा ख राबले तर प्रभु येशू ख्रिस्ट तया आइट ठठे यानाबियो ठठे जुमा छारा जि ठुकै लागि तो सेउकै लागि पूरा समर्पण लागि भयो खरगा प्रभु केन्यो लागि न छौ ची रूप मनोटेर न छौ केन्यो लागि समर्पण त केन्यो लागि बप्तिस्मा क्या दियो ख यो कुछ भए एसे थो ठठे ताउ खस परमेश्वर चाहिँ छौ साक्षीको निम्ति मनोटेर छौ ठठिया माने या छौ नमुना कठन वन खस वन जुल केन्यो लागि नमुना वन जुल कला यो के कुछ भए छिटा अनथो यसै लिसा बियादिको लागि आ हगना मेगु जिस त छगु नेसन निन्तेन थन प्रभु येशू लखे दुबिना था झ्यादुङका वेक पवित्र आत्मा जागु खन्त ह्यादिन उकै बारे पवित्र आत्मा वेक जागु खै विषयले छुछुको च धयादिसले उकै भूमिका पवित्र आत्मा भूमिका विषयले छुछुको च धयादिस पवित्र आत्मा भूमिका हामीले चाहिँ पवित्र आत्मा खास सुखबती रूपे हजुर गोबरी चाउ बोले चौपट्टि ख पछौ मनुते त केन्यो संकेत न ख पवित्र आत्मा येशू ख्रिस्ट थौनी से भरपुरी बियो जाको आ पवित्र आत्मा दोरे यंकी लाजुना इंटेंशनल केनमा केनी रुचो संकेत न ख एजु कारण आ पवित्र आत्मा परमेश्वर पिता येशू ख्रिस्ट अझै सोम परमेश्वर व्यक्तित्व चाहिँ त्रिएक परमेश्वरलाई चाहिँ नेपाली भाषा त्रिएक परमेश्वर खन्दु खन्दु तर खास छमे परमेश्वर ख तर सोम व्यक्तित्व विषयले अन परमेश्वर नहुना छौजला पवित्र आत्मा चाहिँ सुखबती रूपे बले छौजला येशू ख्रिस्टले काय रूपे पवित्र बप्तिस्मा कया छौ नजुला हजुर यसो कारण बप्तिस्मा छौ येशू ख्रिस्ट ताथे परमेश्वर ख एनसान पवित्र आत्मा शक्ति पवित्र आत्मा ज्या पवित्र आत्मा येशू ख्रिस्ट गुकिस्मा चलाइरह्यो छौ संकेत न हजुर मनोते त केन्यो लागि न यकैको सुभा थो पासीगु लिसा बियातिले दक्षता थि अले सिकिगु न थो तस्का मरेका मगागु खख सोकमी भाजमेसपि अला छिकता थोसया थुके छु छिकपिनु क्वेशन त अथवा छु नेसलिसा त दसा कमेन्ट दसा जिमता याको लागि इनापियाना छन यको मनो त्यसमा गुरुबाथो उद्धार मुक्तिको बारे न थो बप्तिस्मे त बारे खलागु स्वाकीगु खलाना चंगु छु त उद्धार क्याको लागि चाहिँ अथवा चिस्त मनो त उद्धार जुगु नीति बप्तिस्मा काहे माला खास उद्धार मुक्ति पाप क्षमा लागि बप्तिस्मा काय मार्यो ल मरु हजुर छारा येशू ख्रिस्ट न पापेल मको एनसम बप्तिस्मा कया दे थौ निर्णय केन्यो लागि आ थौन से जी प्रभु लागि परमेश्वर पितालाई जया अलग
छुट्याइना बिउ हिसाब हजुर एजुकाना विश्वास मुख्य खरगा बाइबल त्याटो आ ठौग्रे ख चिसाथो यीशु ख्रीष्ट अलग तया खला तास यीशु ख्रीष्ट खास पापे मयासन बप्तिस्मा कया दिला पक्का आ जिबी चाहिँ बप्तिस्मा कामा छालेहरु प्रश्न न जुइफो नेसा न जुइफो हजुर को चाहिँ यीशु ख्रीष्ट विश्वास न का ढुन सात का जेत मुक्ति दयु जुला हजुर छारस वे कय प्रतिज्ञा वे ख योना 3 स्वर न परमेश्वर संसार त थजो प्रेमिना दिल थया क काते न ब्यादे सुनास न वेको त विश्वास न काय पि सुन नास जिमो तरिम त अनन्त जीवन दो अध्यस्तो कुसे येशू ख्रीष्ट टांगे न श्याबले न छम दाको ढाल निम दाको दु तर येशू ख्रीष्ट पछेली न खला मेस्त येशू ख्रीष्ट त हादिल ठौए जिना पाँच स्वर्ग चोंदे आये ओ दाको न बप्तिस्मा का ख न बाइबल वन ख न चर्च वन ख एजु कारण बप्तिस्मा मुक्ति बिउ मक्की मुक्ति का ढुंगको पि अथवा मुक्ति दे ढुंगको पि यसको सब विश्वास या ढुंगको पिनसा चाहिँ बप्तिस्मा कामा छारा सथो वे कयो आज्ञा ख बप्तिस्मा लो छोले रास नजर रहेछ सो ची ख ओ ची चाहिँ जेसो समाज त न केनमा जी चाहिँ तथ्य येशू ख्रीष्ट ल्युल्यु वन्य मनोजित होना आज संसार यो जाख जे या बक्ता अवश्य प्रभु लागि जी पुरा ललना बिर्न अले छिस रोमी 6 अध्याय 16 सन्ध्यातो रूप जीव पुलाउ स्वभाव चरित्र बानी बामला डक्को खत हो चाहिँ गाडेना अथवा शिव बराबर गाडेना नो जीवन कया जीवी चाहिँ परमेश्वर चरित्र परमेश्वर गुण परमेश्वर स्वभाव जिके तया जीवी ज्ञानो नि मा पुगे बप्तिस्मा चाहिँ मुक्ति लागि तर मुक्ति कार गोपी देर गोपी विश्वास या पे मनोटेसा कायुपति छौ छिख पुगे अंग्रेज भाषा खे भाषा नेवा भाषा न तालासा मने जुन गुपति परिवर्तन जु ख मनोटेसल शिव पिन केन्यो लागि चाहिँ हजुर छिसा लखा बप्तिस्मा कामा यो के गुसबा थो गुख वगत जी उदारे नीति बप्तिस्मा कामाला रखा निसन्यन गुजल वकना फुंग चेतली सब यादिले वकैता यो के सुभादु छु बप्तिस्मा कागु लागि खुशीए वनिमा अथवा उगे छु छु तापुदु खुशीए वनमा रियोला मरु खास नाम छि ग्रीक भाषा बैप्टाइजर है नि हजुर उकै अर्थ चाहिँ डुब्नु डुबे जिउ पूरा भिजे जिउ लखा डुबे ओ चाहिँ पूरा गाडेया हिसाब चेन्ज भयो एजो कारण इथियोपिया नपुसक दुनी फिलिप नाब खलना वना चोबले नल आ अनल नदी मरु खुशी मरु तर न ल दुठा चाहिँ द बप्तिस्मा बिउ हामीले अन्न ताउदुनी छ ठ्यां विश्वासमा कयो खर्यो जुसा छ बप्तिस्मा कासा जो आ केन्त जगला जालगा मजो यस ख्रीष्ट ठ्यां विश्वास न खर्यो छ थन ल दुठा बप्तिस्मा काफु रगाइ पियाले लखे ड्वाउना लखा प्याउलहरु खट्याटोहरु एजुकानुके टसा जिसन डुबेजिया पुरा पुलाउपट्टि खैत गाडेना बामला व्यवहार स्वभाव चरित्र दैने वो त गाडेना नो जीवन कया प्रभु लागि जिसे छुटे जी रंकला अलग या रंकला प्रभु सेवा लागि जीवने प्रभु साक्षी करना हुने रे केनियो लागि खास न बप्तिस्मा कामाउ ख यो के सुभा गुरुवा एकदमै बाला लिसा बिया दिला तस्कै जिटाला चिरबेजा जला छि मेथो लिसा बिया दिगु लागि अला आठो दक्ले लिपागु नेसा जि छिटा निन्तेना यको मनो तेसा अपरछना छुडाइराछ परमेश्वर नापा स्वापुटेको लागि पवित्र आत्मा यु खलाना छुनी अले गुलिसान थेन खलना यासँग जि जना भएको दु मखो बप्तिस्मा मकाकला पवित्र आत्मा दैमुखो यो पति खन जना यासँग दु अले छु परमेश्वर नापा स्वापुटेको लागि अले छु बप्तिस्मा काट हुँगाजक जिता पवित्र आत्मा दै खला छु गुरुबा अब छौ भूल विचार हैने हजुर भूल सोचाइ जुन छारा स येशू ख्रीष्ट विश्वास न कायो अनन्त जीवन चित दयो ए न्यू जन्म ख अंग्रेजी भाषा रिजेनरेसन पछि सुना यही हामीले पवित्र आत्मा यही हजुर यसगन बाइबल छिट ट्याटो चाहिँ पवित्र आत्मा वो मनुके जामयाका पवित्र आत्मा मोएका हजुर ओ येशू त येशू ख्रीष्ट ख प्रभु ख मुक्तिदाता ख रगा हजुर म ट्याप हे मको टाइना मको आछो यसगन येशू ख्रीष्ट विश्वास न कायो
지 예수 그리스도 다래 शरीरे मैं थन जीव नुगले चोनिउ खला मोखो मोखो तर पवित्र आत्मा चोनिउ ख अवश्य यीशु कृष्ण मत्ती 28 अध्यायले 20 पढेन त यादेल हजुर छिपे न्याठा वसान जगते अन्त तक न जिच मुसाठे चोना चोने हजुर रेचला त यादेल तर यीशु कृष्ण आला तंगले तन लम्बोडो मदी हजुर तर पवित्र आत्मा यीशु कृष्ण त्या जीव आत्मा छिमटा छया है यसो कारण पवित्र आत्माले येशू ख्रिस्ट ख त्रिएक परमेश्वर जीसम अध्ययन यात्रा आशा यसो कारण येशू ख्रिस्ट नाम आज पवित्र आत्मा जी जीवने दु हजुर उबले निसे जीके पवित्र आत्मा चुनादी रुंकला अवश्य यसो कारण जीसा हान पवित्र आत्मा बप्तिस्मा पवित्र आत्मा छुछुरका ताइन मनु हान हजुर पवित्र आत्मा झासनगा मिन हालिने अब भावुक रूपे लख भावुक रूपे चाहिँ तर पवित्र आत्मा झिके दु तर धन्यवाद प्रभु सजाइना दे जो जीवन छिके ल चन राग धामाओ खासना हजुर अछु स्तुति प्रशंसा या तेनो दो आराधना या तेनो दो अवश्य छिल थने दि यो ख ठिक माओ ख एजु काना पवित्र आत्मा बप्तिस्मा पवित्र आत्मा भरपुरी भति छ फरक वो फरक चले रहा पवित्र आत्मा बप्तिस्मा रह्यो चाहिँ आज यसको विश्वास न कारुगा वे कयो शरीर देह रे आतोनी शरीर झेट न गाबे पटे खन्छ वे कके जुन त्याबी ले छोटो मण्डली विश्वव्यापी मण्डली ठौने स्थानीय मण्डली लोकल चर्च उके झेट गाबे यावे पवित्र आत्मा बप्तिस्मा ख देखा झेट बाइबलले ध्यातोडो सुनासना यीशु ख्रिस्ट विश्वास न कहे वो मन त पवित्र आत्मा छाप तया बिरेगा एफएसी 1:13-14 पढेर छिटो ध्यातोडो यसो कारण जिसा बप्तिस्मै छौ खचुरा छ छगजको जी पुनः जिसा सिकमा तर पवित्र आत्मा भरपुर चाहिँ न्याप्ने लगातार रूपमा जे छ थौ जीवन प्रभु परमेश्वर त लना पवित्र आत्मा अगुवाई जिसा न्याप्लेन फना छिपिन जाइना उनी भरपुरी ख मुटो जग्गा भरपुरी लाला खना लाला देबारे न बामला जाइना जुला सो भरपुरी खनमन त ओके पवित्र आत्मा बप्तिस्मा छिपिन सक्कैस्तना सुना येशू ख्रिस्ट गुबले विश्वास न काल उबले निसे छिपिन बप्तिस्मा जिरों कला पवित्र आत्मा यो सुभादो गुरुबाय त ठो न्यसैली सब यादिको लागि आछि सकले सकमी भाजमेज पि ननमी भाजमेज पिन द हनसक यो सुभादो जिमता सुया चना दिगु दु थन तस्क हनिब म गुरुबा जिउ दथि दि वेक नेपाल देशे इसाई जगते तस्क हनिब म गुरुबा डाक्टर मंगलमान महर्जन जिउ दथि दि वेकला छिता ठो नेपाल भाषा अथवा नेवा भाषा है जिसा बप्तिस्मा छा क्यामागु बप्तिस्मा छुख बालक ध्वाठिका दिगु लागि वेकया त हाक्नस्क यकु सुभा बियाचना यकु सुभा द गुरुबा छु अमूल्य समय छु तस्क लिमलागु समयले न छि छाया थौ ठो नेसलिस यादा त ठो नेसलिसले छिसा बालक ध्वाठिक मेपि सकले सक्सी नीति न कना दिगु लागि हाक्नस्क यकु सुभा बियाचना हाक्न सकले सोकमी भाजमेज पिन्ता ठौयागु ठो ज्याजुले कोचाक तिनेगु सुचा बियाचना आछि कोचाकीगु प्रार्थना ठो कोचाकी न्य छि गुरुबाय त प्रार्थनाको लागि इनाफिना चलेगा छु गुरुबाय मे छु प्रेम तना यकु सुबा हजुर तो मौकै लागि हजुर हस प्रार्थना प्रभु येशू च धन्यवाद स्तुति प्रशंसा बिया छु चढ्ने वयाचना छि प्रभु येशू ख्रिस्ट विश्वास न काइपे म त छ मुक्ति भी अनंत जीवन भी पाप क्षमा भी छु प्रतिज्ञा तो के लागि धन्यवाद छि येशू ख्रिस्ट विश्वास न काइपे मनोते त उबले पवित्र आत्मा बप्तिस्मा प्रवेशमा ब्याधि दुंकला पहिलो कोरिन्थी 12 अध्याय 13 पद 16 आसन वो खन्दु एफएसी 1 अध्याय 13-14 पद 16 आसन वदु एजु कारण प्रभु छि जिमो जीवन छयादि दुंकला ओके लागि धन्यवाद जिमो जीवन छोलाते ललना चना प्रभु सायदिम त थौ यो अनुसार चलेना दिशा छु इच्छा पुरयात छु योजना पुरयात पवित्र आत्मा दिम त अगुवेना दिशा थैजिमो बिन्ती प्रार्थना दो थौ यो खाला बला ओकेन प्रभु सा आशीष ब्यादिल ओके लागि धन्यवाद दो त स्वीपी त कुष्टना त क्याम ह्यापिन त कुष्टना आशीष ब्यादिसं त बिन्ती प्रार्थना धन्यवाद तको
지금부터 프레미나디모 예수 그리스도의 나ම에 번하잖아. 아멘. 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 요거고 수바도 그러마. 조절파 제메시 सकले हना सुकुमी भाजमेज पिन्ता जोजलपा जेमेसी थ्याचना जी पास्टर प्रेम महार्जन अले चिकपिनी न्ह्यनी आठो खलबला ज्याजो हाक्न जनावेको कुटाइ नाचना गुदु जिता विश्वास द चिकपिन साथो सोया आशिष कयादी यको सुबा प्रभु आशिष ब्यादीमा जय मसी